Dobro nam došli u još jedan video. Krenuli smo u shopping. Dedi nam odmara kod kuće. Ali ovdje je znači puno, negdje smo dole na kraju morali da stanemo. Nedelja. Ali šta ćeš, možeš kad možeš. Uglavnom idemo u Costco, nismo dugo bili. Uzmemo par stvari. Pa ćemo vam snimiti to sve. Thank you. Here you go, Mommy. Yeah! It hurts, big God. Okay. Oh, I'm doing that stuff up there while you get it. No idea. You want the statues? Da vidimo šta imaju Raja. Šta imaju. Evo vidi. Ne može ovo ti je već. Treba gas. Ok. Granny, let's do this. Hold the car. Oh no! Okay, let's go take a ride here, Ella. Maja, hajde malo da vidimo šta ima. Aparat za kafu, tako. Da nema neki roštilj. Ovo ne vidim. Idemo da vidimo neki kejk. Nešto. Those cakes. Oh, it's the brown cake. Oh, I'm slipping. You see? Oh my God, I want this one. This one's not bad. Mislim da su nam se ovi ovdje svidjeli Raja. Čovjek je isto dao svoj glas, tako da uzet ćemo ove, znači strawberry. Here. Ja. Can I take it? Hajde, Zlata. Oh, is it go heavy? Polako, kolica. Rub it in the corner. Thanks, Zlata. People where they give you the tax food. Idemo da nađemo steak. Ne znam, Raja, šta se dešava trenutno. Malo je na glasnjoj strani. Mislim da je ovo ovdje. Ne bih rekla da je ovo ovdje, samo malo. Moramo ih vidjeti tamo još, ja mislim da ovo nije to. Dođite, guys. Taj steak što čovjek hoće, ja mislim da je... Znači nije ni taj. Okay, let's go back. It's not that one, buddy. Here. Come on. It's a lovely salad. Mislim da je ovaj ovdje. Evo ovdje je čovjeku steak da izaberem, znači ovaj ovako veliki komad. 138,96, ali on će sebe od toga napraviti dosta. Pa idemo. Tako Raja. Look, the lady's giving sausage sleeves. Evo ovdje mali ove breakfast, znači sa proteinom. Onako ujutru da se napravim s jajima.
Od piletine, znači male ove kobašice. Don't see right there. Evo ovdje ove party wings ćemo uzeti. Recimo ovako ovaj paket. Ovo sve za 19,42. Maja, ovdje ćemo meso poredati, tamo ćemo ostalo. Let's go, Raja. Sausage znači sa mozzarellom, artičoka i garlic u njoj, znači ne može nikako pogrešno ići. Pa ja, let's try one of these. Tacos. Evo ih ovdje, ali što mi volimo. $15,99. Want we try dipping? We get dip. Može si ne uzeti. Just two of them. Artichoke jalapeno dip. Hey, grab one. Okay, what do you say, guys? What do you say? The dip is up here in front. And you can double dip if you like. And over at the corner over there, I have some. It's good, Okay, Mom. thank you. Thank you. Okay, Benny. Da vidimo grožđe da nemaju. O, sad će ti se malo zaleti Raja ovdje. Veliko opakovanje. 4,89. That was amazing. It was amazing. Okej. Da nemaju možda male krastavce. Mali krastavci. Onda imaju i ovi tu. Okej. Evo vidi, imaju ovaj nice. Što čovjek recimo voli. I could take them to the car. Check. Sve okej sa njima. Ok, uzmi si na ove grapes. Mommy, you didn't try that. It was so good. Tasty. You like the seed? Put it next to the cake, Zlata, next to the cake. E tako. Kind of spicy. I ovdje evo i cotton candy grapes. David, 89. Okay, let's go. Let's find tomato. Come on. Oh, the food here. Hey. No, recimo Kalifornija. Kalifornija. Mango.
peaches. Jo, rade i možete pomirisati, znači kroz video da will be baš nice. Evo, pazite. Kalifornija tablica za auto. 10,99, 4 pounda ovdje ima po njihovom. Ok, si. Paradajz, ovaj je malo ljepši. The pizza. Pizza with tomatoes for pizza. So cute. I'm gonna take a Fin je paradajz i stvar je što miriše baš fino. Tako da, Daniel, we already got a pass. tu gdje je paradajz. Let's go, buddy. Let's go. Yeah. Any more people that just taste stuff? Evo ovi mali krompiri, 5,89. A dosta ih dođe. Tako da, yes, please, why not? Potatoes? Ma ja. Hajde vidimo lubencu ovdje. Oh, these are big boys. You have to take the hugest one from here. And the sweetest. Get the sweetest watermelon. Get the bestest one. Lubenica im je 5,99 po komadu. Dosta jeftinija nego recimo u Frajzu i ovako ostale trgovine. Jedina stvar što I say this one. Texas This is dom, ha? ugly. I say this one. Ova ima žuto, ima prljavo, ima bee spots. Some of this part. This one has a good spot. Doesn't have markings. Avocado. 6 avokada, 5 dolara. Mada su svi na tvrđoj strani. Znajući ovo, no thanks. Okay, let's go. Gospođo, These are my favorite. Hiya, ice cream. Can I take one of these? čekaj, let's see what they have. Chocolate. Strawberry. That's fudge bar. It's only fudge in there. Let's see other options. Come on. Then maybe Mom, when he's done, I want to take the fruit one and strawberry. And this one. You want me to take this one? The chocolate ones? Yeah. I'm gonna take it out. Okay, let's go. You know how much me and Jenny love chocolate. Hold it. We're a big fan of chocolate. You know, kids, they like chocolate. Okay, taj je 10 i... How many is in it? 18? Maja, plenty. 10,59. Ok, let's go, imamo sad sladoled. Moramo sad požuriti. Malo je povruće raja. Ok. Ajmo left. Još ona žena, ja tamo na onom membership counteru. Žena govori, nismo mi ni busy. I ovo kaže ništa. Znate šta Raja, guram kolica i snimam i onda nije to baš kako treba da izađe, tako da
Sad vučem, pa šta je tu je? Evo, a zašto ova Raja voli Costco? It's yummy. Maja. Come on, guys. Now, Costco's my favorite store. This is a blue garbage tank. Kaže plain kefir. Plain kefir 6,69 za dvije ove. A hajde da probamo ako je to. Costco je, mislim, ne možeš pogriješiti. All this food, it got energy. Hej.上次你剥完之后，应该还有一颗。 Eh, Here it is. čovjek voli ovaj sok. Daddy, I can't. 14,79, a recimo na Instacartu je $20. Evo uz malu pomoć, 2 ova soka smo ovdje ubacili. Hvala Raja za pomoć. Ok. Let's continue. Maja. Ogromna prodavnica. Kolica Raja, znači polako se pune i rećemo vam cijenu na kraju. Idemo da vidimo još nešto ovamo. Nađem gospodo M&M's. Hej, ja nemam M&M's tam preko puta. Zapošljavam ovu gospodu zato što je stvarno teško da se ovdje mimo ilazi. Evo dok pričam o tome. Let's go, guys. Da vidimo nešto da nema sa više proteina. Okay, guys. Way too much sugar. Come on, guys. Ove smo uzimali jednom kad smo čovjek i ja dolazili. 11,69. Tako da, let's give it a try. Uglavnom, što se kaže, we are wrapping up. Bunch of people at checkout. Hajde Raja u Costco. Just, let's stay here, I guess. The world of fans. Actually, right here. Look how our lady is. Lee's busy. Look at the fan. It's fine. That's the biggest fan I ever seen. Ja, ovo ti je onaj dio od helikoptera on donijel u Costco. It's a helicopter part. Uglavnom Raja, bježimo odavde.
fake, je skeniran. Sviđa mi se što recimo sad oni pakuju u stvari. Ne moramo mi. To je gas novo, zato što su busy. What's the code? Ne znaš ti, frajeru, kod? Tell me. Treba ti kartica da bi imao kod. Uglavnom, to je to. Sad ćemo mi još malo Raja. To je to, Raja. Idemo kući. Let's go. Znači, gužva i da se izađe. Stićemo, samo što nismo. Thank you, come on. Promotiram žena prozore. U redu je. Ja kad budem mogla renovirat, nije problem. Evo došlo po gorivo ovdje Raja. Pet i 39 za ovo naše. Evo da vidimo poene. Imamo 30. Puno baš. Spušća nam na 5,99. Mom, look. Same car over there. Mhm. Same car, same color. Uglavnom, ovo će biti fina cifra, pošto je po $5 po galonu. O tako, Raja? Očekujte finu cijenu. Give me the ground. Uglavnom da vam se zahvalim onako svima što ste nas gledali, hvala vam što ste išli s nama u Costco, ovdje u Ameriki. Pa se mi vidimo nekom drugom prilikom, draga Raja. Pa ja, to je to. Ćao! Mahanje, hajmo mahanje za Raju. Maja. Oh wait! No, wait! No! Stalo! To je to.